guys, magluto ta karon og ampalaya with itlog og kamatis. So daghan kay natin siya kamatis guys para lami ang lasa. So ato na siyang butang og itlog guys. Then ako na po ni siyang gitimplahan og magic sarap, bitchin, then asin. So kompleto na ning ingredients ani guys. So ano na siya ko kayo-kayon. I-mix nato siya guys aron ma-mix tong itlog. So kayo-kayo na nato siya taman siya maluto. So hapit na siya maluto guys. So ayan na. And then magprito na lang dahil ta og bulad. So gaprito ko og tuloy nga bulad guys. Kay lami man na siya parisan og panaritong bulads. So thank you for watching guys.